tubahaye ikaze kuri Kigali Real News. Ni igitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 25 z'ukwezi kwa kabiri 2026, aho tugiye kurebera hamwe ibikomeje kwibazwa n'abatari bake mu bice bigiye bitandukanye bya Masisi ndetse na zone ya Fizi, muri Uvira ndetse n'ahandi za Kavumu, aho tujya kurebera hamwe ibikomeje kuba bibi cyane, aho turi bwakira umuroko informa akatubwira uko situation ihagaze ku rwego rwo hejuru. Nibikiri inkuru ntibigishidikanywaho, ihuriro rya FARDC ryemeje ko igitero cyayo cyahitanye Lieutenant Colonel Willy Ngoma. Ni igisirikare cya Kongo cya FARDC cyatangaje ko igitero cyacyo cyageze ku ntego yo guhitana uwari umuvugizi wa AFC Lieutenant Colonel Willy Ngoma. Abantu benshi bari batangiye kuvuga ngo ese ni amakabya nkuru, ese ni ibihuha, ariko mu maginga ya raporo irasohowe cyangwa itangazo rirasohowe ry'ihuriro rya FARDC. Ni munyemere rero tuze turebera akantu ku kandi turebe ko situation ihagaze, ndetse nkubwire yuko ihuriro rya AFC naryo ritoroshye ryahise rihitana uwo bita Macano. Uno Macano ntago tumuzi neza, ariko uramumenyera muri aya makuru. Rero icyo usabwa ni ugukurikirana akantu ku kandi kuri izi update tubazaniye muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatatu, umenye uko byifashe kandi umenye uko situation ihagaze muri zone ya Masisi. Ku murongo wa telefone turi bwakire Bwana Bizima kugira ngo atubwire uko byifashe. Mbere yuko tumwakira rero, mbere yuko umenya akantu ku kandi, ndagira ngo gushimira wahisemo kubana natwe. Ikindi kandi nawe icyo twumva bwa mbere, urebe munsi ya video kandi kuri subscribe, like, share, bityo wengera mu muryango mugari w'adahwema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Ni ikibazo gikomeye cyane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'agahinda ku nshuti za AFC ndetse no ku mugabo wagiye ugaragara mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, aho yajujubije abacanshuro ku rwego rwo hejuru ndetse na murare zikomeye mu baturage aho babaga babigaruriye. Ibi byagaragaza ko afite urugwiro ndetse n'urukundo, bikaba byaratumye bumubera ikizira ndetse bikaba bitumye binamuhitana bitewe no kwisanzura kuba atari bakeya. Mbere yuko twakira umuroko informa ni munyemerere mbanze mabwire iby'igisirikare cya FARDC cyatangaje ko igitero cyacyo cyageze ku ntego yo guhitana uwari umuvugizi wa AFC Lieutenant Colonel Willy Ngoma. Uyu murwanyi wari warazengereje ingabo za leta ya Kongo. Amakuru yamenyekanye nuko yiciwe mu gitero cya drone mu masaha ashyira saa 9 z'igitondo mu gace ka Rubaya muri teritwari ya Masisi. Ni ya mirwano twabwiye drone zarashe za hariya Rubaya, ndumva twarabibabwiyeho ku munsi w'ejo, aho n'ubundi twabwiye ko ibi bitero bitari simusiga. FARDC ku rukuta rwayo rwa X yemeje ko yishe Lieutenant Colonel Willy Ngoma. Ubwo butumwa abugira buti: ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziremeza ko Willy Ngoma yishwe mu gikorwa cya gisirikare aho cyagenze neza. Leta ya Kongo kandi yatangaje mbere ko Perezida Felix Tshisekedi yemeje guhagarika imirwano, ariko byaje kugaragara ko ibitero bya FARDC byiyongereye. Mbere byavugwaga ko drone zarashe imodoka zarimo abasirikare bakuru ba AFC ndetse barimo na General Sultan Makenga. Amakuru aturuka ku Museke yamenyekanye ko izo drone zarashe inzu Lieutenant Willy Ngoma yarimo mu isambu y'uwitwa Gahizi. General Makenga amakuru aremeza ko ari muzima ndetse nta kibazo na kimwe yagize. Mwoka byaramwe, ibi turabigenza gute? Turabivuga gute? Turabisesengura gute? Ni mu nkundire n'ubundi tuze kurebera uko situation imeze, ndetse tunarebere hamwe ibi ni bijya bibaho muri politiki. Ariko icyo nakubwira cyo
Ibi ni ibyatangajwe n'ihuriro rya FARDC kandi bigaragaza ukuri fagiti zigaragara, ariko reka tubihange amaso nk'uko twabemere ko tuzaba tubacukumbura inkuru zimbitse, ariko nakubwira yuko magingo aya uwo bita Macano mugiye kumenya uwo ari we ndetse n'icyamwishe. Ku murongo wa telefone reka twakire Bizima. Bwana Bizima, waramutse neza? Mwaramutse neza. Igitondo cyiza Bwana Bizima. Yego, igitondo cyiza twese. Hano turebeye hamwe itangazo ryatangajwe na leta y'Kinshasa, ubwo twavuga ko ari ingabo za FARDC. Hano bikaba bivugwa ko Sultan Makenga amakuru ashobora kuba yemeza ko ari muzima ndetse nta n'ikibazo afite, nta n'ikibazo na kimwe yagize. Bwana Bizima, byifashe bite? Iri ni itangazo dukesha umuseke.com. Yego, ikiriho ni ikintu cyumvikana kandi ni ikintu gisa naho cyahereye mu ruhembe rw'isi rwo mu majyepfo ndetse kikagera mu burengerazuba bw'isi, mu majyaruguru no mu majyepfo. Ni ukuvuga ngo uyu ni umuntu uzwi cyane, Lieutenant Colonel Wiringoma, nk'umuvugizi wa NCM23 ndetse na twirwaneho nk'imitwe yihuje yombi bitewe n'ikiharanira gisa naho gisa kandi ari kimwe. Rero aba ni abantu bafite ubumwe buzwi kandi icyo baharanira n'icyo barwanira kizwi ku rwego mpuzamahanga. Rero barabivuga nk'ibyumvwa, barabigerageza n'ibishoboka, ariko imirimo yabo izabyerekana byanze bikunze, kuko iteka ryose nta muntu ujya uharanira ikinyoma kijya kigera ku ntsinzi, keretse iyo ufite ukuri, nubwo ukuri kumvwa n'abaca, ariko burya iherezo ry'ukuri rigera ku ntego nubwo biba bigoranye kandi nyuma barakugarukira. Rero uyu mugabo w'intwari uzahora yibukwa yitwa Lieutenant Colonel Wiringoma, afite amateka menshi, ntabwo ariyo seveya, ni amazina amuranga na appointment y'ipeti yari afite, ariko ni umugabo wagaragaje ubutwari bwe mu gihe gitandukanye cyagiye kibaho. Bivuga ko atari umuntu wakwibagirana mu buryo ubwo ari bwo bwose bushoboka. Rero uyu iherezo rye ryabayeho, kandi niko intwari zibaho, kuko iteka ryose ikintu cy'agaciro kigira ibitambo. Ubwo abamuzi, umuryango we ndetse n'urwego yakoreraga n'abamukundaga, aruhukire mu mahoro. Yes, Bwana Bizima, mbere yuko utubwira uko situwasiyo ihagaze, yego, nyemerera mbanze mbwire abakunzi bacu ibyaho tugiye kwerekeza. Ahari mu nkengero z'ibirombe bya Korota i Rubaya, aho zabaye isibaniro ry'imirwano. Ni umutwe wa AFC washinje ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugaba igitero bikomeye mu mujyi wa Rubaya muri teritwari ya Masisi, wifashishije indege zitagira abapilote arizo bita drone. Ni mu butumwa bwo ku rubuga rwa X, Lawrence Kanyuka, aho yanditse ko mu rukerera rwo kuwa kabiri tariki ya 24 Gashyantare 2026, aho yavuze ko kuva saa 8:43 za mu gitondo drone zo mu ihuriro rya Kinshasa zarashe zitarobanuye mu mujyi wa Rubaya, ibyakuruye ubwoba mu baturage ndetse abasivile bagapfa. Radio Okapi yavuze ko kuwa gatanu wa tariki ya 20 Gashyantare abarwanyi bo mu mitwe ya Wazalendo irimo Pareko, Maimai, Lamuka na Raia Mutomboki batangije ibitero bikomeye muri teritwari ya Masisi, by'umwihariko mu nkengero z'ibirombe bya Rubaya. Iyi radiyo yarenzagaho ikavuga ko abarwanyi bo mu ihuriro ry'imitwe ya Wazalendo bambuye AFC imidugudu 8 mu muhora wa Katoyi, Kibabi na Rubaya. Aha i Rubaya
habarizwa ibirombe birimo amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa coltan, ndetse ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buherutse kuhashyira ku rutonde rw'ibanze rw'ibirombe bwemereye Amerika binyuze mu masezerano y'ubukungu yasinywe, aho umuhuzabikorwa wa AFC ushinzwe ibijyanye n'amategeko ya politike na diplomasi Bertrand Bisimwa yanditse ku rukuta rwa X ko kuva ubutegetsi bwa Kongo bwasinye amasezerano y'ubukungu i Washington DC bwakajije ubwirasi no kutubahiriza no kutubaha na busa inzira zo kugarura amahoro, ahubwo bugakomeza umurongo wo kwica no kwangiza agahenge. Ibyo bitero biravugwa mu gihe tariki ya 13 Gashyantare 2026 Joao Lourenço, perezida wa Angola akaba yari umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, yari yasabye agahenge gahuriweho ndetse impande zombi zirabyemera. Bwakeye buri ruhande rushinja urundi kurenga ku masezerano. Ibyo rero Bwana Bizima urabyumva, niba bivugwa amasezerano y'agahenge, ni bande bayishe, ni bande bari kuyubahiriza sahiye? niko bimeze. Icyo ni ikintu cyumvikana bijyanye n'aya masezerano ndetse n'ako gahenge kavugwa. Urabibona neza ko mu bijyanye n'itangazo ryaciyeho ndetse n'ubu ngubu kuvuga ngo ni agahenge, ntabwo agahenge wakabarira mu bintu bimeze nk'aho ari ibitambo, mu mpfu z'abantu bakomeye bameze muri ubwo buryo bw'uko wavuga ko ari agahenge kari kubaho. Rero amasezerano yabayeho n'uburyo bw'agahenge ubona ko asa naho ari urwiyerurutso rwari ruriho kuri kote ya FARDC, ariko ubu kibaye nk'aho ari ikimenyetso cy'ukuri kigaragaza amarenga n'akantu kameze nk'aho ari ikintu bari bitwikiriye mu buryo bwo kutavugisha ukuri mu bintu bakoraga. Ubu ntabwo wavuga ko umuntu nk'uriya imiryango mpuzamahanga yari izi, ndetse washoboraga kuba ari we wanahuzaga ibikorwa byinshi by'imvugo mu ruhame yazajyaga zibaho mu manama atandukanye ku rwego mpuzamahanga mu buryo bwo guhuza FARDC ndetse n'uriya muryango mpuzamahanga na M23. Rero uriya n'umuntu wari uzwi, kumva ko yapfuye atari umuntu wishwe n'uburwayi busanzwe, hari umuntu wapfuye yarashwe, kandi urabizi ko ku rwego yari ariho ntabwo ari umuntu ujya muri frontline, ku buryo hari umuntu wajyaga kurwana wavuga ngo yaguye mu mirwano isanzwe cyangwa yasizwa mbushi mu buryo bworoheje. Uriya ni umuyobozi. Rero igitero yagabweho ku rwego rwa drone, kiriya ni igitero kiba kimeze nk'igitero mpuzamahanga ku rwego rw'igihugu, kiba cyateguwe mu buryo bushoboka. Rero ntabwo ari ibintu biciriritse, ibyo biba bigaragazwa neza agahenge batandukiriye kandi kazwi n'imiryango mpuzamahanga mu buryo bweruye, bahoraga bumvikanisha ko katubahirijwe, bo babyikuraho babishyira ku mwanya wa M23. Ariko iki ni ikimenyetso kidasubirwaho kigaragaza uburyo bitwaye muri iyi mirwano, ndetse mu gahenge k'amahoro kari kasabwe ndetse ku ruhande rwa FARDC babisaba M23, kandi ubizi neza ko kuva ku itangiriro mbere y'uko ako gahenge gasabwa mbere y'itariki 18 kugeza nyuma yaho hakomeje kuba ibitero muri Sud Kivu, ndetse biza kuvayo byadukira mu gice cya Bukavu ku kibuga cy'indege cya Bukavu, ndetse bikomereza Gatoyi ndetse muri Masisi mu bice byinshi birimo n'iki gice cya Rubaya. Rero urumva ko ni ibintu FARDC yirengagije nkana ibizi, ubona ko mu buryo bwo kugira ngo boroshye ibyo barimo bijyanye n'imirwano n'ibitero bitandukanye, ahubwo bo bari gukomeza intambara mu buryo budasanzwe, kandi ubona ko bari kwagura ibikorwa byabo, uretse ko bishobora kuba hari impinduka zabaho bigashyirwaho iherezo bitagendeye ku bitambo bihenze nk'ibi biri kuba, kandi iteka ryose urabizi ko intsinzi iva ku bitambo byanze bikunze, ntabwo igitambo aba ari ikintu cyoroheje. Bwana Bizima, muri iki gitondo biramutse bite? Ese imirwano iri kubera he?
imirwano igice iri kuberamo cyerekeza muri kariya gace ka Masisi ni ibintu biriho bimaze iminsi, ndetse kandi ubona ko uyu munsi ubaye nk'aho ari igitondo cya gatatu bijyanye n'imirwano iri kubera aho inangaha, bivuga ko ni ikintu kitari kumvikana, ndetse kuri bamwe batari no kwiyumvisha bitewe n'umuvuduko uhari udasanzwe w'umutwe wa 23 mu buryo bwo kujya mu buryo bwo kwigarurira buno buce. Ariko hari ikintu cyabayeho ku munsi w'ejo hashize mu gicamunsi, ndetse no mu masaha ya mbere yaho y'igitero cyabayeho mu gice cya Rubaya, cya drone zaje zigasa naho zirasa abaturage, ndetse zirasa mu isantere zisa n'izihungabanyije umutekano w'abaturage mu buryo budasanzwe, kandi aka kari agace katarimo ifensi cyangwa se pozisiyo y'abasirikare kuri M23, ubona ko bo ikintu bariho cyane bahugiyeho, bitewe n'uko aka gace gasa naho kasaga n'akigenga mu buryo bwari wizeye umutekano mu mpande zose, ariko kagabweho ibitero na drone mu buryo budasanzwe butunguranye. ariko ubona ko ari ya style ya FARDC yo kusa naho bajya guhungabanya umutekano aho babona uri bidashoboka. Aka ni agace batakabaye barasemo bitewe n'abaturage barimo, kandi bazi ko gatuwe cyane mu buryo bushoboka kuko ni santere nini. Rero ntabwo ahangaha hari akaharashwe na drone, kuko bazi ko ibirindiro by'ingabo biba mu misozi ndetse mu nkengero z'umujyi, bitari mu mujyi rwagati. Iki ni ikintu kiba ari ikosa cyane, ubona ko iki kigaragaza gucika intege cyangwa ubugwari bw'umuntu mu buryo kugira ngo bumve ko bagiye kunaniza abaturage no kubahemukira, kubera ko basa naho babana n'uyu mutwe wa M23, kandi ubaho muri kondisiyo zawo bijyanye n'icyo bashaka n'imyemerere yabo. Abaturage nta hantu baba bahuriye n'ibyo, ntabwo ari abakarashwemo, ariko urabona ko iki bagikoze, kandi iki ni ikintu imiryango mpuzamahanga yakabaye ireba cyane, kuko inshingano zabo ni ukurengera abaturage cyane kuruta ibindi, kuko ingabo ziba ku rugamba, kandi urabizi ko nta musirikare uburanwa waguye ku rugamba. Ariko kumva ko drone zarashe mu mihana ingana gutya kandi utuwe, ni ikibazo kiba gikomeye. Rero aka kantu kabayeho, iri ni ikosa kandi bararisanga, urabizi muri Sud Kivu ni ibintu bibayo. Icyabayeho rero ahangaha mu buryo bwo ku ruhande rwa M23 mu duce tuvuga ko twigaruriwe cyane ni twinshi muri aka gace, hariyo mpamvu ubona ko iri joro ry'uyu munsi risa naho rifite icyo ryisasiye, riri buze kubyukana ibintu bishya bidasanzwe, kuko aba bahungu bari hano, aba bagabo bari aha, iyi special force ya M23 iri muri aka gace ntabwo iryamye bitewe n'uburakari cyane, noneho aho bigeze bw'umuyobozi basa naho babuze mu buryo budasobanutse neza, kandi ubona ko hari n'ingamba bari bafite zijyanye na operasiyo bari basanganywe byabaye nk'akarusho. Harimo ikintu kidasanzwe, bivuga ko ubu uwo bita generali ndetse agira amazina menshi cyane mu bantu bamuzi nk'inyeshyamba muri FDLR, uwo bita Macano, bivuga ko yarasiwe mu gace bita Rumbishi, ndetse kariya ni agace kari kamazemo iminsi imirwano, uvuye mu nce za Gatoyi aho bita za Cyamatare we na za Kabingo hose, usa n'uwerekeza muri icyo gice yarasiyemo cya Rumbishi, kirimo FDLR imaze igihe cyane, iri mu mutwe bita Parikour, umaze imyaka igera muri 30 irenga uba muri kariya gace, mbere y'uko habayeho icyo bita jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, habaho guhunga kwa FDLR, ndetse izari ingabo za FARDC mu gihugu cy'u Rwanda zahungiye muri kariya gace, zasanzeyo iyo komite yitwaga iryo zina, kandi yari yariyubatse imyaka myinshi. Rero uwo mugabo ni umugabo Macano uhayoboye igihe kinini cyane, ndetse uzi Masisi ku buryo bushoboka. Bivuga ko yarashwe cyane kandi bihambaye. Ubu hari inkuru itarasobanuka neza 100% yerura ko ari umuntu washizemo umwuka, kuko uburyo yatwawemo
cyabaye nk'ikimenyetso cyatumye batanga amakuru neza ko ashobora kuba atari umuntu muzima. Iyi ni imirwano yari amazemo iminsi kandi yasaga n'uwaburiwe mu gice cya Gatoyi, kuko urumva ibirometero yari agenze mu minsi mike yavuye Bumbishi atanga ramforo mu nce za Gatoyi, aho babarasiye inkubiri mu gice cy'ejo bundi, umunsi w'ejo hashize cya munsi ubwo abakomando batangaga ramforo mu gice cya Minembwe n'utundi duce cya Gatoyi n'ikindi gice cyose kirangamiye muri buriya buce, babaye nk'aho basa n'abashwiragira bibabuza uburyo, ibaze kugira ngo uyu Colonel Macano wiyita general ave muri kariya gace yerekeze ahantu Rumbishi mu gihe cy'iminsi utanashyitse, aba agezeyo uzi ibirometero bihari, ni ikintu kidasanzwe, bivuga ngo uwo muvuduko nawe bari bafite wo ku buryo bwo guhunga, asa n'usubira mu birindiro bye ngo adatakaza byose. Ni ibintu byari bisa naho bigoye kandi yari yaje nk'umuntu uze gutanga raporo. Rero urabona ko muri iki gice habayemo guhuzagurika gukomeye cyane ku ruhande rwa FDLR ndetse na Wazalendo, ariyo mpamvu ubona ko aka gace ka Kaniro, Gatovu, Kironge, Kitembere, Kazinga, Bumba, Nyakigano, Ruki na Rumbishi ndetse na Nkokwe. Iki gice, utu duce twose tuvuzwe ni uduce tumaze kwigarura na M23, kandi uyu munsi isa naho iraye idufashe twose uko tungana. Bwana Bizima, iraye idufashe uko tungana, aho ngaho uba urimo utandukira kandi imirwano igikomeje. Nyemerera turebere hamwe aho imirwano utu duce mubwiye ntabwo ari two turimo imirwano, kuba imirwano ikomeje ntabwo iri kuvugirwa muri utu duce. Imirwano ubu iri kuvugirwa muri Gasenyi, Gasake ndetse n'utundi duce dusa naho tubugamiye kuri utu tubiri mvuze. Ni imirwano isa naho iraye icumbikiye, kandi ubona ko n'ubundi ari abantu basa naho avantage iri ku ruhande rwa M23 bataka utu duce. Bivuge ngo kwirungira ni imirwano ishobora kubaho mu gitondo cyari ariko turi mu gitondo hejuru yo mu ma 3 z'amanywa nibwo hashobora kuba yenda hagaragara impinduka, ariko muri iki gitondo cy'uyu munsi mu rukerera imirwano iri kuvugira muri utu duce twombi twa Gasenyi ndetse na Gasake. Nyemerera mbanze Bwana Bizima, nyemerera mbanze nsome message y'umwanda kava uri muri iri bice, uri ku mirongo y'imbere aho bivugwa ko n'ubundi nyuma y'uko Kinshasa itangaje agahenge ngo byari ukujijisha, bikaba bigaragara ko agahenge bakomeje kukica maginga ya, bakomeje gutera amabombe mu bice bituwe cyane, aho bari kwica abasivile n'inzirakarengane nk'uko ababivuga. Ibi bitero birimo kubera mu gace ka Rumbishi, agace ka Gasovu ndetse n'agace ka Nkokwe n'agace ka Gatoyi. Ni mu gihe kandi Minembwe n'inkengero zaho hagaragaje ko ibi bikorwa by'ingabo za Armée Forcée au Democratic Republic of the Congo ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi ari urugomo rukomeje kugabwa ubutitsa, kandi ko bagize ibyaha by'intambara. Ibi birego bikomeje kuzamura impaka ku ruhande rw'impande zose mu makimbirane ari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ku kibazo cy'umutekano w'abasivile. Abaturage bakomeje gusaba ko habaho guhagarika imirwano by'ukuri no kurinda abasivile, kuko ari bo bakomeje kugerwaho n'ingaruka zikomeye z'iyi ntambara. Ngibyo rero umuhanda kavanye ibyo ampaye nonaha muri zino saha, ni isaha y'isaa 8 aho turi kubategurira amakuru, aho tuba turi kureba uko byifashe ndetse live turebaho imirwano iri kubera. Urabumva rero isasu riravuza uruhuha,
ni mu gihe kandi ibintu bikomeje kuba bibi. Bwana Bizima, ngira ngo nyemerera ducukiriza aha, update zo nakagaruka tuze gusubira mu masaha ari imbere. Yego namwe murakoze, mugire igitondo cyiza. Namwe inshuti z'akadasohoka, aho mbifurije kugumya kugubwa neza ndetse no kunogerwa na gahunda z'uyu munsi, nihanganisha bikomeye abari mu bibazo bikomeye by'iri huriro ry'intambara ziri kubera mu buseruko iharanira intwaro rusange ya Kongo, aho nakubwira yuko imirwano ikomeje kandi ikomeye. Ni mu gihe kandi rwabuze gica mu gusobanura ko Liyetona Koloneli W'Ingoma yaba yitabye Imana, ariko turahabaye kugira ngo ducukumbure uko situation imeze. Nimunyemerere mbashimire, nifuriza bamwe mu bafite ibibazo kwihangana, ndetse n'abarwayi bifuriza kurwara ubukira. Imana ikomeze ibane namwe.